Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Amansane yena yedimu Kumawu TV aba Yo abusafo yedamu nyina ase Kumawu TV ahwefo enhira enkamu nyina mu abra no bia mo gebra na mo trance na mo hwe the spiritual hosit ewo Kumawu TV so ye kan se obade enhira obi bia yedamu nyina ase se obade akoso aboa ya ma nyina asomdwe na bone bi anto yen enhira nka obade wodo ya ma ye ho abusua ena ye dwoda na wotwemu de di kan nie enti mpani se agorobe so a efiri anopa enti se week ibeda efiri enne ya de bibi shafom ochira efiri kira ko bia ebegu nhirane na ebefifi na agu nhirane enkodu fiada no na aso na yate bia di na bibia nso atimi e fine abusua obade nhiraw ana yeguso ewo adesua no mu na mepacho tie me sa obi beka sem na wona nya adwen a mepacho enya atemdidie Ghana ye wo freedom of worship akwanya ho se obi atimi somsom bia opɛ watere me cho no ti so obi beka na sem na ne ogidie ne mfa enya atemdidie na twasem so aka asem bi se obadwema bia tie asem ewie ansa na wabua na obakwasea de obua asem no wie ansa na watie enti ye badwema manya kwasea se nipa ne bia na no a woboa emfiri nyame ebasa no wanye fair to yourself a word to a wife obi na ka was a word to a wife is in the north what remeka no enti awurade nyankopo enhiraw no anya okese no ma bibia wo ye bia enti mpon na asomdwe emra yentem yada mu nyina ase wo asomdwe a eda ye nyina yentem ene bra mabra me ho asese mo sua de enhranka obade abusua ene ya ba bewuram ni ya ba besua de a emu do enti fra onu ya bi na bona mane se adesua na sa ahase ene adwoada enti tie bi na emoa wo mi amedi dwumade ho chiame no ya fra major prophet cha so poku da ko o fra major wana major so na bibia timi ayekama e de amaye enti awurade nyankopon sha me da me ho ma ba akra bi me ba me de asem tren batudwa na bibia ye fine me da ase tale ti ehoni ade come up akata wine akata wine so ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board down so papa ensu to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so and I'm a surprising Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And what John and Nemi go di brew. Who say Tim be out complaining with CC.
Any cocoa, a person do to them. And no who drack a sepan and a micodian. Now, wouldn't a yama or barney bem, a dusa heba mister, any a dusa heba capsules, a ye cocoa, any Sicilia draw cassia pa. Dusa heba mister. Any a dusa heba. Madame Sway. So, Adusa heba mixture. Any adusa heba capsules. Emma memegina brani. Na yemme. Hey, Nedra was sunning now, Bob. Yeah. See that? Me the community yakwedu. What dance here? Ah, yeah, Jumanga. A living testimony. Kona kwa jodi. Adusa pray. Obie timinumbi. I just a paying for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu agye atum se eye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi yeso chai Usisi ya uya Bafana Honoria Sasa wena maya ume Handi basi Sepalash namre Abibi duro mujata Ono capsules na ono mixture Open for nenum Feed me my jai And what you be at minum Now bubo beer Ubenya bafa mister ne capsules or my muba be a tonu pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, a mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidia Jonkwa. Kumewood TV, Amansane, Yena Yedimu. Tell it, honey. I had it. Come up. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bear juma. Na me betri yano. And then chance in each channel. I am a day. I said, oh, tell me in a job be a board and someone and your crowd. Or the way was if I took a damn fino. In so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pockets is down. A diamond international contractor. No boss on a mini buy. I was Charlie and your tribe as a shower. Roof in Nanya. Papa, what that? GB1, yeah, say, rain, go away, come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de ennyina. Abusia for da mo nyina asibio. Oba de nhyirawo. And na asem da epono so ene say the benefit of African culture. The benefit of African culture. Africa ya mamre di enya frim Africa mamre anasa abibiman amamre enne pa yenya free abibiman amamre emu timi breaking osa ekwan no so etonua ya babehwe na Africa kro ya mamre ne san na afọ ya hwe enne pa efiri amamre no mu eba sa eye anasa nye ebeboa anasa emwa yankofa anase enya antontwene weine adesua na ye ba besua da me say a broad topic e bia na ya nwie besa ato aso ma da wofro ya boy homode si betime wie oba de nshira oba de enya okese ma me introduce my guest na yemfa agro no enhye so e pacho me dase Barxy Billien oheneba na what to say no ma do metiapo sama na da Roma ya da oba de ase eyimfa da Roma ni sama info na da Roma no mra de me ba nyu man o nyem sama ya nyem papa wo ko nyem na wo ko anga oni me ti sama info na da Roma metiase nyem sama ya anga oni me hey asoma yo nyem sama ya anga oni me yo nyem sama ya anga oni me me de menya sama so da enti no do de me ba no wo ko ise we sama okay ti nyem sama info na ka oni me oh wow o concept na me de mo do ba ye ko oko eje say ye hwe na ye hu no e wa chat for za to e samai ba yes samai ba okay e chan ko ba de Barxy e bia na nanko ne da obi agebre no wo hwe Kuma TV because manya ne nte obi e chinchim na fidie sesi yayi e na akoto e to ho nso obi ekutapoma e na o sha atare bra kwose ana akwa be ni TV be na mehwe program be na mehwe oni a wo bi sa asem no aye Kuma TV
na show ya wo hwe yi your friend the spiritual hot seat ena wo wani gu so a wo hwe aha na yesua de aha na wo pempani nsa wo pa abakosam wo pesunsum sam wo pa haban ensam omun na ho anasa ewo ho na ahinta na obi nya na adwe so obebie mu no aha na ebiebie sa ansam no so aha de yento sebe asam no kore yento sebe wo ho enti wani gu so a wo hwe abrante e friend Barxy Billien onu aba beda no wadi kakra Barxy oyene ba wan kasa udi Barxy Billien no ase ne sei. Okay. First of all, me da was ni akonya on the amame. Sanda na no ma se no sanda sama ya. Isi ami boni ni ami hu. Bi wonum na ha yembo so oba wa. Kasa samba ma. Me da was so mo makonya wo fidi kese so me sanda na no ma se me sanda me papa ase ne obusua ase. Me sanda tumi wati obusua ma se me da twede ampo ne nyame abode ahaban ndua. Sio from do bia ye so mo da ho kromi mo na me da wote ase ne ne. Amen. Bidi Barxy no ye bidi. Barxy no angel. Angel bidi. Okay, yankwa. Angel ne mba do din. A wontimi nkan wo mu. Okay. Barxy no angel. Okay. Angel mado do a wontimi nkan wo mu. So Barxy Billien. Na enipa na wo na se angel na wo. Enipa na wo me. Na enipa wo no ya do ko to angel na se ya to onipa din. To me. Na onipa din na ne de an. Ya mfana sa Barxy Billien. Ye oku ada ba sa na meka no. Okay. Kwa ku Barxy Billien. Ye oku. Barxy. Adwuma ba pa na ye wa atasfasa so. Okay. Me sunsumu njuma e bia na oni Barxy kan Barxy ya Barxy obi a ame kan say na ti ase obeka so free saint Barxy obi oni ahohom ne nam Barxy obi a oni Ghana Africa enyamemo ene nam Barxy obi a ofolo African culture de twedi ampon say ya o ye mfa ye ni hu ni da obo asase ahohom to mo tena so wo hwe ha ha sa ahohom na no okay. Barxy, what number NSA? One summer walking, and now Baba Sanensemu. A beer no be a free in the TV wants to see a number de car to answer. Okay, what show me a medical what you show me YouTube Barxy Billien na wa TV so Barxy Billien the number is 0249153 Barxy Billien. Oh, you know. Said you see Cassa there, as a war ya microphobia, cold beef phobia. Well, when you are sure, sir, we are normal. Said you see Cassa Mokomo Queen. Nipa bia. Nipa bia. Debbie T. Me peso ye bold. Unsa mema no madane ma no. Umu na Cassa na ye style. Oh, say ye na ye say adwuma wi no. Ye name be different from I na want to say. So, you be a na me na ye hu no. Oh. Enu nti na ma won Cassa kese no ho. Asa o Cassa na wo fom. Okay. Abusia. Me do ya mekele osisi ya o. Medical mekele na no. Ne. Barxy Billien. Oh, ne ba. Oba de nsha o. Ena me pese esua de bi. Ebibrem ye wa mamre. O ma bia wa na mamre. Ade ya na mehu onyankopon abodiem. Ese oba Ghana ha kakra ya. Onyame abodie bebre na wa ha. Tribe bia ne sunipa. Oba ade boy. Sa wonam na akoto so obi efrafrani a obi nkyere o se nipa o onkasa empo a. Na nimti bia na kye so efrafrani. Sabu ko hu anwani anasa egwani a. Obi nkyere o se egwani nie. Udo wo santini achimni ne mfante a obi nkyere o se we efri ha. Ewiase nipa bebre ne owiase nipa dɔɔso na so obi an nanim. Obi an ne kasa. Anu obi an na mamre. Sa de ya no enwanwa. But come here ko say ebibifo eni amamre.
abibifo ni amamre sesei kwasi broni culture ana obi adi so broni kasa atise de nyame akasa broni di book beto a enyankopo book bibini di book beto a ebonsam dia me matrase madwene ho a menti ase enne me pese hwe Africa ya wa amamre sema wakana ye deep mu odu na ebesre se o hwe ya na atem didi ya adisua Ghana ya wa amamre Ghana as a whole ana wa amamre na se emusua ana tribes na wa amamre Okrobia omra okay nyame bo wiase no wanja wiase saa akwa okay nti wodi adwen bi to ni petrim se he o ya ade bi a na ade na ka cho se ade ya wo ye eye ade ya wo ye enye saa ne wiase tie okay ye woni me bo wiase a wo ya e wiase na ngasa na wo mi wiase na ngasa anye dey empe odi ase ni aba bi wo ye wiase na empe nature empe na empe ede ni aba bi te sen o so obi say me nwinam so what you say okay obi say okay me nsuum nam me nwinam a onnam asase ya moja woni mu okay obi say okay me nwi akoko me di nikosua okay obi say me ni fufuo me di gari so what you say ewiase emlawo okay ade be nyame bo bi o say me odene home edua home okay enipa home that's right entati ahome that's right emmoa ebi nso home so what you say Ghana Africa yewo imusua ebusua bia wo ne mra ebusua bia wo ne chiwade ebusua bia nyame etim ebusua bia nyame ebusua bia wo ne nyame okay ebusua bia wo menka na se ebusua bia wo ne boso som ebusua bia wo ne boso esom o mu ye de masare nyame no abusua bia won ne bo esom a mo som na opese o tese bosom na woka ho asem ya na no ye ka se bosom ne ye akosikoko nche o de ba Ghana ne na nanam fro mu abrofo ne som nti abrofo ne som na be abosom nti abosom de homa Christianity okay abrofo ne som de ba beji ye gold beji ye diamond eno no abosomsom ye kasa abosomsom a ya profo ne so meji Christianity odi ya say ena ye obi say ye boso som ge nya ko de kuma so wa ya kuma so esom ye wo nsia kesi bebre e wo Ghana okay so odi ya say nyame e di ahụ me powerful attempt say one hwe so no mbo no hu ban ana me bo nyame na gbo okru ekru no odi ase nti eni pa ebe fere nyame nyame na bubu pa ne ni party team ye sua so what they say Africa something it's like your culture ya mam e powerful especially mam me we ni okwan bi ho ansana akofo no e ba bi tia be dan ye no wo mo de leta bi ba abonten leta na nkasa amfa jumura juma poti a umra mi di en favor wo mo de fe leta ni to attack ye ni blast o nyanza kan so nkofo na mo go onten wo mo ni mo nyame okay 2 wo mo ni papa ne boni okay wo mo ni obi mfo obi yere so what I say obi mi obi ade wo mo ni msa na ma we nya sa na ma na mo ko mo kire wo mo ko na mo mo re fi wo mo nyame mo ni wo legend what I say what is a confirmation o pay Israel we nyankopon okay kudoza o pray Israel we nyankopon so what I say okay ye ni nsuo a ye di wo ma wo nyame ko nsuo to Africa no on say Ghana o me fa Ghana nya example wo nua be ko wa ye di oh back me am to me trans be say nti ye na no ye de hu say ade we ye pa mu se bibu me ye de ye di Asian time no na nanom na ahonhom na ye de e kasa eno na na ma Africa Ghana na emu ye de ye du so what I say
I can't it no. She said a mammy no obane bema eba be worry. So what I say? Oh dear, she said no musija worry no. Ebusun afane afa. Se kwe mo fa so mbe gia worry no. She said na worry no be. Se asem kura mpo mu a. Se ne asem si ebeko. Oh dear emfa emto. Me emfa se be akoti boni akroso. Ah de fene Christianity keep anything change. Yɛnhwɛ mu ministers no so what I say kwen mu fa so so juma ware so what I say fa compare ade so abutua na yɛ tim no nyame bitim okay insio na da ho no nyame bitim ɛna nyame ayi o family ni a o tim insio ne kasa because nyame ko di kuro ko se mai na dia asante mai tano dia esuo tano the chairman ayo offend so what I say okay adie ba papa ni boni o ono face answer na wa chairman ma tibe nyame kuro na no de issue kese ato no issue no na nhwe kuro no no wasan de kuro ni ma wo mu se wasan de issue ni ma issue ni to asan no tutu issue ti bi bia ni anu wa fa de abre pene no ye bo bi dia so no mo de ne bai o mo de ne bai na me ka tell say krache ya bia ano sno on kai o ka nso no ba bia nya iso mi abondua no so on kai ba ne ho ye no basa basa na me so okay o bi nya ade wi nya ade na e be post no somewhere 2000 abusua ma eje nkrato aba me ba ye beto aso Kale ti ehoni ahade come up akata wine akata wine so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim utim de tim enti mo purchase say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye chance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi me come chiro ye nko me mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so abusua for me da wase so atwa me na yes ato a program yi so bazi no ano da asem so nti kana ba me nchen o ka tan se abondua ye di fi aso de sina abondua so ya se nti o me anya ho ade na e be si be ene Ghana sika 2000 something old currency near 20 million we ye be any more sacrifice ye di aboa boja e ba be jibipa enkwa o free me nje no ko ni pa hofro woni ni pa ka ten se nye bia abo na abo na emu edwuma o ya na mo abre ni pa na man nku so pa nkosira ito mu free ni pa na ho na de onye ne ba ne frame ka tell me say basi ya kwa asumasi wo no wo say nye bia abo no ya de ya boyo na emu edwuma ye na ma ni pa na ya de wa abre na so ke fine 3 weeks o ko yi wotepa ni issue no chain wo yi na so because what from jone chi wo yina se o no obi ka twen se he wo se ni se no wa ye na se ni se ni ka o ta maso o no ni pa na ke ko mo ka be 5000
omuye bi anka sika 50 million me dey 2000 no boka 5000 e bi kuso omuye bi bia wie ne ne pane free ohonom tepa obedi kuma sana de chen to wawu no ko ensuo na kono so what you say okay to me na e de ne man na se won di ne ho adwuma no ka kire me se ya di we ne ya di we ne fa je ne kra ne ka kire ne se nipa aso me se ne se no ye ma ne nya sa dun ebi ti so ye no ye asuti a nke ne ko ye de oko ti ase mo gide nso oko be san ye de asan ba oba bi ma o fa sa no ye no onye bi nsuo e de kura no a obokuru no ho ban ebia o ebusuo mu tumi o what you say enipa ye bone ye na nanom bi ye mfumso e ko gigi tumi bi sisi ebusuo ni obi o ha ebusuo bi ho a na sika bi what you say no di nipa emma awo gidi ebusuo bi ho a wo ho den what you say ebusuo bi ho so a o mo pa ba sika na ebusuo ni what you say no so o mo sisa niema so sa niema no enene ne nyina ye de yehu yes ya no kwan e no nche se na nanom som na nye de na nye so what you say okay nsuo no wori nyame nsuo no na tukuro no ja no o se nsuo ne se nkuada na me ba nsuo ni emu obi anye de e ma hobi okay nsuo ne se kuro wi mi nya akwanchi wo oni ni mi nki o so onye de on pa akwanchi o pe wa se me so de o che na chiwade oni ni mi nki o so onye de on pa akwanchi e wa obi so oyo mi me de me mama mra bia na mo yo ba na ku nsa ma nye de e ma ha na uni papa so o de on pe oh yeah no ye ho uni de on pe so ade aze di ye na no de ni die ma sa nya me nyina tete no mu di so tete no ahụ se obetimi pa obi aye na de ti so obi ado na fu ni banche ni board ye na ebro be dwan obi anye de ekogu obi board ye be so ma no ma di ma practice ato from obi anye de enko odi ade ba kwa na emi feri omutumi siesie eniema gu apampa mu disi jo obekona eniema na asana wo ja hoko sika ne ede na eda ho nipa no yi ade ne bia no ode bibia to sika no so obi a betwam akora mfa obi anfo obi sika da nso enne kosi boni ink a odi atro paper so a print dia bagana etinya ba be sei bibia etumi gina enne kwabra no etumi gina paper so so kasa sekana yesom no se bi enkwase a se Barxy medase na me bisa se enti ebibifo ye wa amamre ene wa cheche mu kakra de anwonwan kakra yemfa ne se ensu ededa ho ne wo bre bia ensu bi won ma yenkomu kwasiada ensu bi wo yenkomu ukuada ebi wo yenkomu fiada kro bia woda ode gina home na saa days na yemfa nkonsu mu nye enkwafom no na empanimfo asiesie ade bi efre na communal labor se kroma no ema ne mema obi abete ne ho agu abonten anoba pa na yesi dawuro so bro dawuro msabe na efem ni ho information center na bi ni ho enti wo bete se kokon na na se wo ye ba mo yo ba o obi a ma abonten ye kwa kote oman bola ye kwese enti wo se kron mu emu ate se hyirin na eno ya amamre sa amamre na ya honedie ya na yedie fine yawo amamre bebre the American eyebia na ebi nso ne san wo ye ebibisumu nhwemu wurai amamre bi ne de amamre yo amamre yemfa fa we nyemfa nto amamra na eta ye ma ohun ni bi me fa santema nyemfa to kwasi ade to so nsia bia nyame a oti asante akunya so American isa se saada no ene konkon nyame a oti asante akunya so ono wan otumfo ana otumfo nipa ekuro no ya honhom dia otumfo gina ho ehwema ye ni ayeti mu no okay ye ni ekura se bi flesh ekuta honam okay ono onda ya no ba honhom dia nyame
nyame bi na hwe kuro so say nyame na friend say asantuma ya so tano dia enti sa akwasi den na ya so tano ne da tano ne ahonhom a nyame bi wo mu bu asantuma ene yesa daire ma wo mu ye bo ho amudi yantoa tano we ne obobo nsu ni din ontime mo just opeyin no because asem to asantuma no why na jutwa je asantuma e so tano to be da ko ja no da bi ko ja na nyeye ona ne penye oda asantuma we da azu tano asantinya asantuma akusida ye didima enyame no ye didima Ghana ya honhom kumasi ya honhom a otumfo enyame bi na me kwa eduma no aso me ye di sa o bi ono kan be fa ofunu wa ya ye di e de ma Ghana enyame ahonhom a enkran for awo mu de denchira awo mu de kekus awo mu de okay what I say ko bia on emra that time do a emra kan so wo ebi de to ebi de aduane hwe se honhom ni ho a odua aduane a o de ba chese foma embo honhom ni ho a o de ba chese foma embo asas na na is no you be fie enfrema na you no you be fie what I say o de na tinetine mo se won hwe ho asase ene hwe nipa asase na hwe nipa asase na hwe nipa okay de odi ne hwe efra asase mu asase ene hwe nipa asase ene efidi nsuo so what I say nsuo so efidi nipa asase ye ho tie na no tumidi on se oba oba tan bia na hwe fie oba tan na hwe fie tie na no tumidi asase de asase ya so what I say okay omu se ade nyina oba de disu na emu edu be bia ogudro wa ejina be ma nti twedi ampon ya fa yani hu ne na nan tumidi twedi ampon kwame so what I say Ghana ho ye wo ade be bi wo kuri ma se ka se ye san so akwakofa ho unse broni sro bibini on pese bibini dun so ye de unim za broni sro bibini ho e wo kwan beso problem o chiri ba obi kofa kosua ba fa patashi obi kofa kosua na ofa patashi na snap kosua keto ba akopɛ timi gini pakra free ne nsɛm opa fa phone kotoka ko yin na dan ho bla o de o dan ho ba na se o de wade wi ayira dan ho bla a wo hu no fa bible to so ja ma nyame be hwehwa no ye hwehwa de wo hu asan fa kosua ne nsa o de fa besen keke gu adekro mba be dawo sisi a se o se nipa na sima mi nsa sa ade na mba se ne nsie ye hwehwa de bible ne be dawo me mfie be edu ye hu di Ghana ho ye je hu di say ye powerful e fa ho de a ye nyame ne ye adwuma nti o ma fa kwan bi so ya dwan de every so unya me fa ho de a beba because me ti hey untimi fa asa ka from you me ti hey o de fa soro me de be fa for ma fa wi me ma o sin sin fi ba ti ni na so abusuafo abibi man amamre ene esomfa so de a ewo mu me pacho me to ade kakra bi nya daje ne tie me enyu kambeka se nyu bible ne mfiri ha ya be ne dai enyu afidie ne mfiri ha aha me se teacher ni bi o kira de ne ho nya nika no ya na o mankora no kora ye do o ba classroom na obi ya teacher ni ya ne ho osere no o pon kora mpa na ye obi ya abusia medru GB1 Industries GB1 Industries ya abusia ko bi a omudie omadwuma die omudia omode buo wiase nyina kwasi broni krom eno mo nko ye odo mo so mo mpe ne mo fa bibre mu die e bibre me nim ba bi a GB1 omo nko boda so eso obi asene da wi a edi ba ko pe ena da obi atrim e da obi aso ano GB1 Industries enu ana obi ya re kira kwan efiso mo na timi boda so e da ne so na da ne home ensuo to
enframa ebo ewie ebo apetampe GB1 da roma ama enkofo da ya da abusuafo baabi biara GB1 ewo bia bomode anhwemo akira kwan na GB1 hoso mbeboa wo ama wo dan na enyunu te se eyi no sɔreya no GB1 so obema eto atwa se pen GB1 omu wo krobi efe no akom na akom no so wo krobi efe no ofen so ewo asantema mu heya ofen so de ye huna no heya akom no so wo ofen so kwa so custom barrier no baabi a custom barrier no wo no ehonu ma na GB1 industries omu wo enti abusia bomodefo ne kire hoy ebi ana ba hire omu number na wo kɔ na wo hunu kwa no a wono ma yetwe nkomo me pa cho mu number ne 0540 12 32 12 0540 12 32 12 ba ku nso ne 0243 577283 0243 577283 when GB1 industries omo numbers omo de edi dwuma bomode afa omo na omo no entwetwe nkomo me pa cho medu edusa heba mixture and capsules maami adusa me pa cho me chia wate obatampa asori wura maami we ye nyankopon ba prekope adusa emoadro ne nsada na adro no so ntimi nsada woni wa adusa me pa cho me chia mo maami ni kunu akomu abom aware ne fe adusa menyamu anka meyemo menyamu a empanisi menyawa ye emusuo me pa cho fo ni ti adusa heba na akofa enuo bi aba adusa so yoba waya so twa tete wo yoba unhuna mane wo yoba woni atenka wo yoba chese wo kompamu a woni bema beye ohu bia chese atenka ni ho oba woba dabrijo wonti atenka woba dabrijo no mami adusa so ye bema na osukoko na achewo unhuna mane ewo koko ho wo trase ya entra wo sisi wo na mo na ye wonka se mo oposo nyina ye wo ya edan na wo dem no won so dan enso ade enche no na te se de waso adan maami adusa ne kura adusa se bomode afo ne kire o maso ye no mumua wo edru ho a emfa yare enko asamado na akodru asamado na de yare ko a mepa cho eho ye besa wo ti ko se enti ti asase so adusa ya bo adusa wante kan ko adusa ansa yarefo bi ebewu a jiso kopia adusa so wa anuma adusa dro wo mu maami adusa no kura adusa maame nyame enhyeramo ma ya de ya damase bia me pato maami adusa ene ne kura adusa edo mo ani akyerem ewo magazine New Road anasa magazine macro omuni New Road watafo omo Swami magazine macro ehonu ma no mo filling station hono mo Goy filling station inside the ho ehonu ma na maami adusa ene kura adusa omo abo mo sesen ehonu ne ndo sopo ne nyina aguo na de am fe ne say omo nya selfish omo nya pesamin kumnya entoma tuno na gu the whole Ghana enya Ghana nso nko na yeto adusa dro ewo wiase nyina adru etimi ko abroche adru ampanimfo ade atoma fa mfidiem ni aso ahwe adusa herbal capsules and mixture metimo so anoma sorry me pato ma memfa adusa number no emawo bomode yasomwe na ne adusa eni dwa bomode me pato number ne 0500 10110115 0500 110115 and about also 0557 009 824 0557 009 824 Mami adusa enene kunu adusa bechiamo nyame enhyiramo madu new Bafan herbal mixture and new Bafan herbal capsules owura Bafan so okoya wasaba wakobu runabout wadimirika sa babio on se Kumawu TV uja ya chiri dia wan hwe ya abo bi bechi ware Bafan bema medase owura Bafan so de osini wiase ode eni wiase obai odoma nkoma bo no ono de eduro kasa wote o twamna haba bi sa yare a eno ansa Bafan tie me me na me yesa adwuma wo ye o Bafan menim so ote eduro Bafan bra betime fasa yare we Bafan so badwo nso a bra begene duro ne bi Bafan so hura mane bra begene duro bi wo se yare bi e fa hepatitis B malaria yare ahodo wutimpo na paiwa Bafan se mfo ne nkire ba bia
me di ba fa ho dance enso kire wo platform we so wan hia dusa no wan hia ba fa me ka cho say yare re betena so bewu bomode atumre kai fo ne kirem na ba fa mo aw ben ma wo ba da bridjo ben ma okokwa so ba ko a asa eyi obi atumre ka o say bo to atumre ka twa park ho hia ba ko pe so fo mo wa no ofi ankro mo to say de adai ben ma ba fa na tie mo no tumre ka tie me jebre na kokopie mo ba fa so ye na koto adro ne bi emma yare wei enu odwo na ntetew na ntua sika hunu edru anadwo a ya abo adwuma ba fa dawroma me pacho ma me fa ba fa ne number emma wate bomoden ba fa so penu ebietu a ahyeta ba bia na pendo so po de oseje number yi na bomoden atu enu ne bi na beboa wo ba fa number is 0453 511 501 0453 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 why aya bafa the numbers are ode edijuma medodo medowa na so ye medowa esunsum nipa medowa de ode sunsum na ye adwuma medowa ye obi a ope honhom de anante ope honhom de abo ho ban ope sunsum de atara wo fie e de ato abra bo ho se be ya baifo bintime ento nwie ewiase wei obi nchi jataba ya nweno untime so nchi jataba enti medowa esu di na chi a obemo esunsum nipa wodi wani be hunu ade ya hunu bi da ehu bi anso nim bomade fo ni tire mu o medowa aso ye medowa sa bi spiritual school ye wiase nyina affect wiase nyina obi esua bi momma kwa momma ne mesua spiritism ade afa no homsem enka ne na no obi ya yese ehu obi present obi yese abusua meka cho se wo bo bra bi na se honhom bi anta kira wote se haban ya bosoro awia bo na mframa bo a wote ya fom team duane da so si ho na so na haban na da fom trase mo obi nya wo kra mfiri wonsem mo obi ntwa nkwa na so se buro nya akokọ fo ni tim madwa aso ye na madwa mo na huru obra boso wo ye adwuma nkoso wo ye bibi enye yi wa ware samato ato ape me pa cho jemadio number no 0453 011 926 0453 011 926 and 0272 85 4387 0272 85 4387 when my one the numbers are or the edijuma na me kan fo Kumawu TV so ama o say Kumawu TV yo ade ye aha na wo programs awodo programs apatre aha nko na guo because bemba no di Kumawu TV bae no wo ye nipa bia wo ye very good creator wo otimi ade bia enwanwa adwene mu da ho oba de ma ne nyansa timi de me frɛ ne nyansa bo akwa enwanya ne team ya adwene de won tirim sabe wo mutimi dwere ehunu de wachiri ekofa program papa bi de beto umpe Kumawu na apede yen me pa cho Kumawu bie ne pro de ato Kumawu do airtime bebre especially spiritual city so airtime ne guo se twon acha efiri dwo da kosi fiada umpe airtime bi de edijuma ama wiase nyina hwe wo a bomode afo ne kirem e Kumawu TV sese me na okasai ukuta mobile phone a yawo application bi a friend 2C TV ewo Google wunya call Google sese ya wodi an so bebo 2C TV ubo 2C TV abo se TV sa hodo a ewo ga na nyina ba begu so search bo se Kumawu TV edem enipa more than 1.5 million and a hey one day etunya betra da bia meka se mo eche wo star uko YouTube so a sese enkoma ye die edem o YouTube so abrotefo nyina hwe ba bia hwe yen TV na no so kwachiri the whole Arab nations omo hwe some part of Europe enya Kumawu TV some part of America omo enya Kumawu TV enti hade wo ye adwuma ha anase wo beka wasem ha wo ye star enti ne from major no Kumawu dada roma abusia metume nsafra wo wo pa time de aba beka wo sema mawiase ate numbers ne ne major numbers no de to dwa no 0453 011 926 0453 011 926 and 0272 85 4387 0200 603 602 0200 603 602 when the numbers abetimi afa no afra mu baako ne no atwetwe nkomo medom pesamba hospital so ne no obeka ho nkomo coronavirus nti be say yatetete bo no so ye bo no donkomi bomade brem
na se wan ma na coronavirus ni twam a ene wo ba na so sika no enkentem abusua behurahura wo kwa hwe ntuam bomode bra ya no obedi djuma aha de ye nyina dia abusua enche mebia me phone line no e de atom ma mimi sa bazi asamba akope na mimi phone line no bazi enti say ya mamre na ye practice no ha no emfa so wo so ye sese ye anasa emfa so bia ne so ye nya akire di Ghana ya mamre emfa so bebre wo so fa so bebre wo so so de Ghana mamre ye adwuma ma wari enu o de Ghana amamre ye adwuma wa wari enu okay o de Ghana mamre ye adwuma wo sika gina osika gina osika sem gina yo bia ekoyi o de Ghana mamre ye adwuma obi ntimi fa 7 na foforo mpatuwo me pacho me bia phone line no 0200 603 0200 me pacho me bia phone line no ebre ne nti obaso amefa wo mpatuwo yare bone sa ne manema no ni nyina e pawo se o de Ghana mamre ye adwuma ebe yo se ne aye mia ntimi ye o de Ghana mamre ne ye adwuma emfa so de akese wo so ne se de di nkan waware secured muda usika sam ento ape ohum na techiri tebe de na usika sam se ohum isa yare basa obi bia be kototen siemu ade egusua ne pe no bosume na wa yama no so what I say okay en kan tete no payi ba be di na watiti oso o man tete adwana nyam tete na o man adwane o ma asase ama ohum adwane o ma asase o se adwane o de mani nipa nkasa andwane ba bi efiri ba e oso o di egu fom ye wo mo fom ohum mo so kom di wo mu so ohum o ye ni unya tumi bi etwa ho sia ma tumi no abo ho ban nti obi ye wade bi a be so na so bi tim o bi ya ye nya no ade ya to na no akuri so ni pa no ni para motive kan say motivate any bi ko oni bi eso ni ho odi ni me aso pe amamre na wo di so no eno so mfa so de ne sa ho ne bebre hello abusi opani me pa cho de ne ba bi akasa free hello want me ma 0200 me pa cho oba so me fa wo bazi to aso osi ade bia ho hello good evening ya boabini hey bema yao he said what Abdul Salam adi Abdul to sit isu bi and they say why no so a star and they say one time frempo Abdul ya star bema ya wo so be star na say ya yankwa no bedama say ne mo tete e pese ni bisa ba ya ta ko o kata no o ka say e tana na ya ko bia na ngu yo ka say say enhu enyomo ayaba na de ko su da na we ye na okọ be a okutu a ye fruta na we nya enkwa no wu ye no o ka se mi te o mo be tai awo no na ọrụ asa be o ma next time no this year answer e be se ni tell say we can see now ọrụ ba zo kan wa se no e ku mu ni fi anye ana se so no ko e no ko se ni pe wu a ye wo ma ne pa ta so the question no okay ya bo be nyame insha bazi otey o ba so amefa wo bazi yi ya bo be no ya ben me angasa makwa aba ntimi yesa me product ntini pa wu na person oba be biem o person oba be biem me angasa me o kodru asamado a o be da hunu se me na me ba ha ntimi mo ma me kwa na me sanko o na ofin ba yi kru ye ne ha ye fre ha awia na se ye kwa awia na se o ba ha no akofa awia so hello want me anyina me pacho lower o TV sound no ma me why wa wo gina so no o sound no lower wo ba so me pacho ya adwum ofidie no ne sound ya adwum no education e da bia me de ma me sramo monye sutie bazi kasa se ye kasa obi ewu akwa hello papa le kasa wodi ni baby akasa free bacha from Joe makasa fita kwa Joel takwa yankwa bacha me bisa se mitena o kasa
Almost you school na me bisa baby crown be. Me pa cho me pon a betimi afre why. Me pon no afre personal line no. Dia no wadi nkomo why. Hello. Hello. Open ka se wodi ne ba bia ka se free. Yo, you better get in. Hey, no wa wie. Ni pa ba je de no wa ampa. Bona. Nyame nti bibia dara kwa. Apo me ya de. Bibia dara kwa nyame adaroma. Yo, ya ba ba da. Yo, eja, ma, oro o ya te. Ewu na drama opinion ato na ta mo le kanu. O te do na no le kanu. Obi te na di gbogbo. Obi ya ni fatka. Fatka kata. Na e ka fara no ke jono ke bidiara. To do nyo. Obi no do otru. Sana te. Na mo ma wi atna mo ma pe na sore ya da ba ko na sora yi be no mo ma ko na ede. Ko na ede adults. Ona bona na adults. If you would have them, Yamana, no way, Yaka, without the one I can fell away at the ma, over counter, and I will cut out over counter. There will only moment Yami, the car there, or the only moment I get shadow. Eh, if you Kakafra, or Kana, or the Onion, it's in a moment Yam. Yeah, that's it. Hello. 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 Miniaba, we didn't baby a casa free. Sunya tano sobo ema. Babo ema yankwe. Hello. Eba jo metie o. Ose akobo besia de ya de. Eho no asema ntini ye. Hello. Hello. Opere kase odi ne baby akasa free. Efrem na na ajimai. Nana ayi fara akasa free. Akasa free. Nyina hini. Nyina hini na na ajimai yankwe. Ento obi busa. Owura mi se wono reincarnation kwa ba na. Na eno ni bebe me kura ke mi ya no dia mani pa kuro no. Yo boy ene. Ebi se tete wono. Eni pe wo kura no a, ebi wo ho a wo no. Boy akola. Itimi di adituntun anase di bibi. Eshanenso. Mo. So Eso se ni pa ni timi ko. Esa ba me yawo abi hu se mark no. E wo ne ho no mo. Na da ho ampa. Enti eno ko se. Tete wo no mu ni reincarnation no. Me pa cho me da se. Abusiafo nyame enhira mo. Abre ne nti mentimi mpeke ko bia bio. Baze em se opani de okasa sisi e wayi asem ne nyina no. Akwa remember. Ma me kan asem bi. Ben we didn't approach. Ne frame TV. Okay. We jadi mi ho ana wo se mede ba. Emra na me ba no, na me bo fo ni fi. Ye san frame me, ma me ko fi san ko fa bai. Mi ti bi din ye tu si frame TV se ye frame nyam ko ma mu su afo nye dai. Ma chance so die ni. Na ko da mi sire. Ni pa no bi sa question mi an kasa mi bia. Nti nyu bi. Obi bi sa question bi so akɔgye study ye adwuma. Onye ye. Onye skana so mani pa ko ni pa na ye ha no. O ko ni skana make sure say skana o ko je no. Say wo so mi yansa na obenya ka twe ni pa se mi nua. Skana me benya bi de bro wo so mi yansa because wo beje na ka twa so be ba wo so mi yansa me ni da so wo so mi yansa say wan fa ma de me pe bia me de be dey. E be yo. Into this the also the you be also the dey. Odi. So wo ko je na ka na ko che no fa ma wa. Not to be good for now dey. Dey bia make so no so wo awie wo ne nsa nka asemato no anya ndey. Mi sika na e be je nkwa. No dia say. Nyame ambo me ama nyame ambo wo ama me. Odi adwen na nsa tu obi anya adwuma. Won fan enti nkonko wia. O say, o de me chia na me ye me de na me to so bi mepa. Yo, Bazi, medase. So dia say. Medase. Mi se me boa wa, ye me pena se mo bi de ma wa. Ebra na so. Enti say Bazi.
said the sister be say wakwaje aban besia ohunu amane ne ho yira no eniema bi nko yie ma aban nim ni problem akwaje aban me pa che o me bi se wasem se sai nipa no ne ho kire no na ese wo bufa so no ohunu ba bi a wonfa oba wo ncha obetimi abo no e dance me bra o kwaje besia no ba me ho as a spiritualist na nipa no ho akire no se bi o face spiritual problem oba wo ncha as a spiritualist obetimi abo no yes wa kwaje besia ama ayeka wo de fa besia no to nchen obi wo amane mahwefo na hwew na so obi wo amane bi how do ya wo de ba me de to bofo penyin ni no okasa me mbo wa me bo so okasa ma me mfi do de fa ha ne bra enye me na me ye o me de bofo penyin na me de tu nanim wa kwaje besia ma me chemisi ma na me fa kan sem me bra na so akwa kwaje besia ntini aka twere se wo ba be di dwuma bi a kunkofo bi te se ye ne hwe woni ma o sa de na diska na be na be de ibe ya kinye wan tu sa na mo no wan wa kwaje o de aba betwe onu ma kwa yo ma smile do person o di iska na sa ye da ka na onya iska ntwa ne o baba si ho ade iska gu ho aba atama ma you no on you no wan answer the question abusuafo ya do ba de ase bazi safa number ne to dwa na me fa program no mawie the number 024915 tobu ase 27 tobu ase bo numbers na 11 024 91 53 278 ko YouTube so ye Barxy Billien na okay Facebook Barxy Billien okay we ya bazi na number e na ode atodwa no abusua me amede dwumade ho chia me mede major prophet Charles Opoku da ko me pa cho wiase nyina from major 1 major ba ko pe me na mede ko anim the youth president ba ko pe me na nkora no emaya na mema ne nyina obi yedi machi this time obi yedi machi youth president openim de ene nyansa hwe machi ra kwai abusua yare bibia aba na wieye me pa cho me chia me amayire of mambeki me chia me manyina afa me kriwa mobu ame nyame enhamo nyina mahefo nyina so nyame enhamo brasa me I salute you bye bye and I'm surprising. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. E wo dwa na nemi kodi bra wo. Won se tem dia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi kodi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa heba mixture. Any edusa heba Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. Emma memme jina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa ni na bob here. Sila, me ko mini ya kwa edu. Wa dance here. Aye juma kata. A living testimony. Kona kwa jodi e. Edusa pray. Obie timinumbi. Ajisa pemfo. Kona woman koda no fo.